Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki na ugite bageka gikaro na wa Nairobi Johnson Sakaja kenda kumurika mathina jaraja rumirite rwangi rwa gima Kenya. Muthomi uri nawe mukariri gitwa kamiti yo gima kanjune magavana ugite bakaranira na madaktari mono kenda kuthiria thina ira irumirite rwangi rwa Sema ni ujua gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki ulathithagirwo bisini ya gavana Nairobi Johnson Sakaja na kwithirwo kinyitwe ni CEO wa NHIF Peter Kamunyo hamwe na mukariri wa kamiti ya Labour kiri bunge ya Senate Senator Julius Murgo ule nowe Senator wa county ya West Pokot. We've made quite some progress this weekend. Gwitukira mutandao wa Facebook gavana Muthomi Njuki ni rediti musemanio jula lwa kwalele mathina maingi mana makwinyeri ya rutingugi kire sekta ya ugima bwa mwiri muno madagitari na njira ile jumba kuthiria mathina mama. Gavana Muthomi Njuki akirithagia tikire ntukutore kire bakiendelea na misemanio taino. Musemanio jo atongole baboke jaga ntuko internetu nyume madagitari kuthitha kuthimugomo thino ntuko 30 jijite kethiro thirikari tithithia ula bakwenda. Showboy! Hoi! Showboy! Hoi! Showboy! Hoi! Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. Kirimamo mamonto mara mandagitari bakwenda maingwe ni mukataba wa CBA mwaka wa 2017 ule bakuga ni mutejanirie ni thirikari nene na thirikari ja county. Kingi kile bakwenda ni kuthondekwa Commission ya Health Service Commission ile kethirwe kiraithire mathina mandagitari ile amwe na misara ya rigitani. Mandagitari babakienda ya commission ino na yathondekwa thino ntukwega na rimwe jijite kuma muji munene wa Nairobi Beta Anthony Rangi wa Kathenya.